Siyanivusela maswahla mahle, siyanivusela benkosilenhle nalamuhla kuloko elihlelo embili kanye kanye lo nivusela kwanibingelela phinza nemukela kuloko elihlelo nguJohn wakaPhirezi Sibongo kuyimvokodo lenkulu maswahla mahle kuthola ke lithuba kungena ke emakhaya nanamuhla lapho nihlethi khona emakhaya eno umuntu oneminyaka ngena lamakhaya sengingaba ngimalume kulamanye lamakhaya ngaba ngibabe kulamanye lamakhaya ngaba ngibhudlo omkhulu kulamanye lamakhaya lethuba lelihle maswahla mahle lesilibonga kokini sethi nje uNkulunkulu siyacela lokuthi achubeke asisite lokuthi ilwimi lethu likhiphe tinvo letawukhona lokuthi tiniqinisa lapho emakhaya tinakhe lapho emakhaya ngiko sithi ke masinimema ngenhloso yokuthi sifisa kubambisana nani ekwakheni nalive lengwenyama kwakheni ke nalilive lenkosi kwakheni live lethu singemaswati this is our motherland site lelinye live lesingathi kumbe kusasa masehluleke kunali hayi sitawuhamba siye kuphi you know nabantu balamave leswahawukelako nanabo basebendile kunetikhwepha lebathifakile kuze ukuthi lamave kube ngilokhu lesikubonako kiwo kunemicondvo lebayifakile kuze ukuthi kube ngilokhu lesikubona kungiko mangisho tikhwepha ngisho kulwa angikho nje lapho ngisho kusebenta ekuthenini kufuna ke sisebenta ngekukhuluma ngekukhulumisa tinvo ngekucola imicondvo ngekuvunulisana sakheke live maswahla mahle siyabonga nje kakhulu njalo ngelisonto nasekhathi ke neliviki na ku YouTube where we are found basically just to make sure ukuthi we are accessible with the information that can transform, that can change timpilo temaswati ngwenyama kulomnyaka itheke umnyaka wa 2025 is the year of transformation into the promised land. Siyathi ke ku promised land ukuthi there's the place of milk and honey. Those are the goodies we want maswati lamahle ukuthi ngalelinye ilanga nje kube nebantu abathi yathi siyafisa lokuyobona leswatini kuthiwa kuphilwa kahle kulela livelela ngiyanimema ke maswati lamahle nalamuhla la sitokukhulumisa ke indzaba lesihloko lesehlukile kodwa nje lesihloko lesi siyawathinza kakhulu emaswati ngalokuthi singathi singomkhuhlane lokhona futhi ke sifuna ukuyikhuluma nemaswati asifuni ukuyikhuluma nechamthetho sifuna nje ukuyikhuluma nemaswati lathi sebendako la indzaba nayi kunala indzaba amaswati lamahle la yekwekuthi bantu nabatholisene umntwana bese labantu mabangasaboni ngaliso linye ngandlela tsite bese munye walabatali so uhamba uba yishishi kulomntwana kuthiwa baba wakho nje akalungi baba wakho sigebengu baba wakho abitwe ngawo onke lawo magama lawo noma makwakho ungiloku naloku bakubita ke ngalesilumbi ukuthi parental alienation lokuthi lo mntali lomunye agcine seka systematically alienated la mpilweni noma eliminated la mpilweni yalo lomunye ke umntali akhule lo mntwana babu wakhe akhona akhule lo mntwana makwakhe akhona kodwa ukhanze ukuthi kude budlelwane lobukhona emkhathisini nekubonana nje sanhlobo emkhathisini walaba babili kangangoba noma umntwana angahlangana namakwakhe edolobheni ubona le yanvo leya njengoba atshelwa noma ngabona babu wakhe ubona le yanvo leya njengoba ke ukhule atshelwa kanjalo sithi ke ngomkhuhlane lona maswahla mahle futhi na imithetho ayikuvumi nebuntu abukuvumi singakulungisa ke kanjani sitoxoxa ngaleyo ndzaba maswahla mahle ngidawuthula ke tivakashi tami la letimbili namuhla nguwandile wakagama lo ngiyena lobambisa ke maswati kuyikhulumiseni lendzaba he is a mental health professional lo tawuthi ke emalangeni letako lana kube nemsebenzi wokuyidiscussa at length nema stakeholders ngicela nje ukupha lithuba mpokane ukuthi uvusele maswati sibonga lithuba Mr Phirezi kuse invite la kulolu hlelo lolukhulu kangaka elibito lami ngiwandile ngagama Sibongo ngisebenza ke setempilo lesibuka kakhulu tempilo emoyeni nasengqondweni le sithi bo mental health hence ngithi ngi mental health professional so ngiphindza ke ngisebenzele indzaba leti tete kuhlukubetana ngekwebulili la ngisebenza khona so indzaba leti lesisebenza ngathi nje cishe onke malanga siyabonga kusemukela la kulolu hlelo utayichaza mpokane njengoba sengiyethulile maswatini ukuthi ngesengalete mithi noma ngithi kunana info nayo lekhona eveni lengumkhuhlane kodwa nje asenginikede umlingani wakho ndlangamandla ngicela ukubingelela ngiphe kuphela ithuba indlangamandla ke maswahla mahle ula enhlanganweni as national coordinator yadinga ukuthi ngumen engage ngicela kupha ithuba nto ungavusela maswati siyabonga mina kethu ngithanda ukubingelela nakuwe ngibingelela nasemaswatini kuyimvoto lenkunamhla ukuthi bengingaba khona ehlelweni kodwa nje ngiyasola mbhwana kutawufuna sendi disclaimer la
ngoba kutawu ngathi bobabe batokhala lahlelweni ukuthi asibaboni bantu bethu si eliminated. You are the one pushing the agenda ye parental alienation awareness. Uqhamuka ka Men Engage kutawu inhlangano yabobabe sho ukuthi bayikhulumile labo babe ukuthi asebatokhala. Asengiphe nje wena lithuba nto ungase uchaze nje ngale inhlangano yakho ye Men Engage kumbe maswati atawuthi sikhuluma abe aconza lokho ukuthi kumbaye ukuthi sitohlasela abomake ngenzaba ukuthi sebasemuce bantwana. Siyabonga kakhulu John. Lena i-network noba inhlanganisela inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende nato letingephansi kwahulumende kusebenzeni tindzaba ukuthi ngabe lithini liphimbo labo babe ekuthenini silive lapho khona sigcina sihlalisana ngekuthula emakhaya nasemisebenzini nayo konke nje lapho tindzaba lapho kunebantu khona kusebenzeni kwethu ke asisebenzi ukuthi kumbe sithi sikhuluma ilungelo lababe yini thina sisebenza ekuthenini sikhuluma lilungelo labo bonke abantu labakhona ukuthi abahlalisane ngekuthula kodwa ke lapho thina imuncola yethu lesichuba ngayo kakhulu ukuthi kube khona nalegalelo lababe sisasebenza letindzaba kungako nje naletindzaba leti lesikhuluma ngato tingiletinye letisithe masisachuba lo msebenzi ukuthi kuhlalisana ngekuthula sabona ukuthi kuyayinciphisa le nqubo lempilo yokuthi kube nekuthula emakhaya. Ngibeke ngiyabonga kakhulu Ntunga ngibeke ngekuyiconza kwami lenzaba ye parental alienation kodwa nje ngiyafuna kupha wena lithoba mbhokane lana sekuthi uyichaze kahle ngeSiswati uchazele amaswati ukuthi ngekubuka kwakho nawe uze uyasukuma as a mental health professional so uchazile lokho ukuthi usebenza ngetindzaba letithinzana ukuthi isimo sengqondo nemoya wemuntu ube kahle kodwa lena ibonakala yehlukile ithinza nje inhlala kahle yemaswati uyikhanze phi ingakanani eveni nekuthi bumcoka bayo ukuthi siyikhulumise sesifike esigabeni lesinjani sekuthi vele ngazi ukuthi sekuyafuna lokuthi emaswati ayinake ayikhulumise. Okay, siyabonga kakhulu John for kusendulile mhlambe ngenale question. So kuyindzaba lengithe mhlambe ngalokusebenta nangekuhlala phansi nje ngayibuka ukuthi ikakhulukhulu mhlambe la ekusebenteni kuyaye kube nalama cases asasamaningi kakhulu kuyindzaba nje lesebaleni sekuthi unfortunately la kithi even la kaNgwane kusengake kwaba indzaba lesikhuluma ngayo at length kodwa nje siyayisibone even labo makhelwane bakhuluma ngayo bayivoice out so ngako ngithe ngihleli ngiyabuka ngase asesithathele lithuba sesike sesikhulumise nathi la kithi ngoba iyasihlukubeda kakhulu lenzaba le kube kuyithathela mhlawumbe kuba single parenthood noma mhlambe ema single parent setups la khona kulamalanga lakhula ngalokusezingeni lelisedulu because ngilala la ifike ibese seyiqala khona also ngibuke mhlambe nema divorce cases kwaphuma nje edinzabeni nasemaphepheni ukuthi like lelizinga lalo kwehlukana kubani labavanako labasebudlelwaneni ethite seliya ngekukhula kakhulu uthola ukuthi ke lokuhlukana seku mhlambe kufika la ekuthenini sekunebantwana lakhathi so nase kuba nalesehlukwaniso lendlela lekutabe sekwehlukanwa ngayo ngiyo le besifaka kakhulu lomthelela ukuthi asikakahlukani kahle kukhona mhlambe hlezi lomunye beka sesene lithemba lelithide ukuthi bathi sengaqhubeka kanti lo akasenalo lelo themba kanti sekunalokhu lokukhona la ngekhansi so if mhlambe singayichaza yona nje ngesintu kuligama lelikhulu lelisilumbi but yena singayichaza ngesinto ukuthi kungalesikhathi kulomunye umdali kulaba lababili asa influencer umntwana noma manipulator adama amjova kumshintsha ukuthi abese sowubuka lo lomunye umdali ngalenye indlela lengasasi kahle angakwenda futhi ngeke ukuthi amfake emagama lathide amtshele lokubi ngalo yamdali loya akakondli wakulahla wakushiya nami wangishiya so kulomdali lo mhlambe wedama kupenda sithombe la kulomntwana lokuthi kube ngilolo munye lona lomubi yena kusho nje abe nguye lo mdali lo kahle ngoba vele nalomfana nakabuka ukuthi ananivele ngilolo khona ngihlala nalo cishe lokunengikwenda nalo lapho kubese ke somfaka loyo moya lo kanjalo athi akhule nalo moya lo kanjalo lokho bese sekuyacala kuyabonakala ke nasakhulile la ebudzaleni
akasasiyo umuntu lo tawukhombisa impawu ukuthi umntwana lo uphilile kahle emoyeni nasengqondweni. Siyabonga lokhu sendlalela kahle ngethemba ukuthi emaswati sekayayiva ngicela siyikhulumise Ntunga ngoba sesivele singenile kiyo lokho ukuthi batawubeka ama-arguments lamanengi ngeke ngivumele umntwana nami aye kumuntu lonje vele naleti info lengitikhulumako angicambi emanga njengoba abekisa Mpokane ukuthi akamondli kumbe akasina umuntu ophatha kahle noma kumbe kunetinto letinengi lona lekanetizathu noma kumbe lekabona ngathi kunje labanye ke batawuthi ngisuke nginemanga yini ngoba ngisuke ngitshela lo mntwana nami ukuthi manje vele lo muntu lo akalungi sithi kuyinkinga ngani lokho nalo mbuto kumbe njengoba siyikhulumisa emakhaya labanye ngivele batathi ngisuke ngikhuluma liqiniso hayi nekuthi kumbe ngisuke ngicambe emanga ngiyabehlukanisa hayi noma kumbe ngiyamjova. Siyabonga kakhulu John kule mbuto loyo. Njengoba vetile waMbhokane esikhathini lesinyende kundo naloyo ulothi mangabe umntalelo ufike mawungathi uhlana nje lo ucale kwenta lomkhuba lo kanje ngalona uyatama ngendlela ukuthi veta ukuthi yathi kunesizathu sekwenta lokho nobe kumbe ngikhuluma leqiniso vele nako umntwana bedzingeka ini wangamondli wanganti ini enikele ukhanza ukuthi letinfo leto info yekucala nje kumele sekuconze ukuthi bungoti baloko kulimata lo mntwana ngobe lo mntwana loyo ukhula engqondweni aphazamisekile bantwana nje mabadlala ngibekisa uma ngabe sithi lo mntali lo khanza ukuthi akasekho la sombeni kulompilo yalo mntwana loyo ngibabe mabadlala abantwana nalabanye hey baba wami uyabuya mina utangiphathelani baba wami uyabuya utangiphathelani yena wangakhoni kule ngcoco leyo kufaka yena ukuthi baba wakhe utawumendela ini kuba inkinga ukhanza ukuthi nalaba abantwana sebathi mabadlala lapha phemkuba ukuthi hayi wena baba wakhe akekho babakho nobe ke letinye tinfo khanza ukuthi kumbe ikhaya elikhulu nje sekuyacoca hayi baba wakho kumbe wena baba wakho vele akakulethi kudla sigebengu baba wakho sakamanzini ukhanza lenkulumo constantly sebamkhumbuta labantwana kani empilweni yemntwana bonke labatali bobabili banelichaza labadlalako lo munye uba iqueen lo munye abe king yakhe lo mfana lokusho kungukuthini umbekise njengomfana lo infombatana umfana lo infombatana ukuthi masakhula abemdzala utaba sebudlalwaneni nemuntu wesilisa lo kanjani le page lelo libhala hlobo la baba wakhe la ngilo uma ngabe utsama kakhulu amncane kumbe lo baba wakhe wathi ma lesithombe lesivetako ngababa wakhe sawaveta sithombe lesishishi inobe safika ebudzaleni indlela ta associate ngayo nobe la tawusondelelana ngayo nebantu lebesilisa itawuba ngaleyo ndlela lakhule yena akuthi kumbe baba wakhe uchazeke ngayo nobe ke lasesithi vele ungibabe wakhe lo ngazi ukuthi vele uphila lempilo lengazi ukuthi iphambana nemthetho labo labangaphambana nemthetho ebudzani bakutova ngazi ukuthi bantu indlela yabantu wesilisa sibili ngulona lo tawukwenta tinfo tifana natababo wakhe le kuyinto yekucala lapho khona sithi masikhulumisana nalabatali ukuthi ngilona loyo mntala kanaki ukuthi wenda yinda yenda phambi kwebantwana ngoba kulo mfana kuyabhaleka naku ke sesifika la kulesimo ke lesesikhuluma ngaso ke namuhla lokho ukuthi lo mfana usuke salimele loyo ngobe utawukhanza ukuthi lo mntwana lona sokhula une-anger noba unenvukuthelo. Yeah, ngicela nje soyibambe kancane kule aspect leyo Ntunga ngiyabonga ngalokuthi vele kubalulekile lokuthi emaswati siwendlalela akubone kuyinvo lekhona futhi kungasho ukuthi njengoba ubekile lokuthi kude lode sizathu kulaba lababili ukuthi kumbe mina ngikwendiswa yini kodwa nje Mbhokane kunanaku njengemuntu lo mental health professional lengisafisa lokuthi kuyangihlupha nami njengemuntu lo sebenza kubuta imibuto lokuthi kunanaligama lelisetshenziswa kakhulu ku society lokuthi I'm a single parent kukhona yini umuntu mangithi single parent ngisho ukuthi yothi kunemntwana la celeni lokho kusho ukuthi ku context lengiyo yini noma kumbe kuyinkulumo lengiyo yini ukuthi sithi umuntu uyi single parent kanti umntwana udalwa abantu lababili umuntu uze afike esigabeni sekuthi yena ati define noma ati bite as a single parent kusuka sekwendekeni ngoba kumbe ngilala khona phinze lenzaba yale parental alienation la ifike icale khona kanzi mangabe sitayichaza kahle siyilungise lapho kungendeka sikhona lokuthi silwe nayo lenzaba yale parental alienation lesikhuluma ngayo namuhla.
Okay, siyabonga kakhulu John. So if singakhulumisa indzaba ye single parenting ngekusebenza mhlambe nangekuyibuka nange experience nje lekhona mhlambe even leSwatini naseven labo makhelwane kungoba akukafanele ukuthi siyithathe ngasikwindo lendeka la eSwatini kuphela. Lena this is an African problem noma this is a universal problem. Yes, universal problem. So i-single parenting ikhona phinze kulesinye isigaba kukhona lo ukuthi ngithi ngiyi-single parent ngalezizathu saleti indzaba leti lesitoti khulumisa lamhla leti parental alienation kuthi ngimi lo lobanga lo ukuthi ngibe yi-single parent. Uyakubona, so but kukhona lokuthi vele a single parent mhlambe sengingedwa sengimkhulisa ngedwana kungenzeka kube uyise washona noma mhlambe akasesumuntu lophilile kahle engcondweni because khona leto dingonyana leto lutholise mhlambe tiyavela ukuthi akasekho esigabeni sekuthi angaba ngumuntu lesingazi usane noma angakhona kunakekela umntwana. So kuyaye kube letinye tingoti le mhlambe tingoni letibukwako la kuleti nhlangothi leti sebenza leti indzaba leti lokuthi ize iyofika nasenkantolo ukuthi okay vele sithi lo ucapable yini ukuthi angakhona ukuthi anakekele lo mntwana. Ngilapho ke sethi inkantolo but nje lenza be single parent hood ikhona and phinze ikhona lele sithi bangela yona thina ukuthi ngithi ngi-single parent ngalokuthi nami ngiyasifaka sandla nabanye. Yeah, ngicela sesiyilobole uyilobole entungwa ngalokuthi kucabana kwabantu ababili yinvo lekhona kodwa akukafanele ukuthi umntali bese uba yi-single parent kanti lo munye umntali ukhona. Ngifuna lokuva lokuthi kusuke sekwendekeni lo mntali mase kathi igodla yena athi mina ngiyi-single parent kanzi perhaps njengoba akubeka mpokane kusukela etizathweni letahlukahlukene kulesinye saleto dizathu kungaba ngilokuthi bacabene abasaboni ngaliso linye but ngekuthi lona atibite nge-single parent kungendeka kunokuthi sozama nalokumgodla lo mntwana noma kumbe ngekuthi ababoni sani ngaliso linye bona so uva ngazothi sengidadibonela lo mntwana mina yini lokungendiwa noma lokufanele kwendeke ekucabaneni kwalabantu ababili lokungagcina sekwende lona atibite noma angadibiti nge-single parent. Siyabonga kakhulu John lapho info le khona lapho kungukuthi sibantu nje masingabe sifika lapho khona kungukuthi sesiyehlukana kumbe besithi sibambisene sikanye kanye lapho khona sefika khona sehlukana kudzinga sikuconze lokuthi mase sihlukana kwethu sekunemntwana angeke kufane nekuhlukana kwethu kungenamntwana. Uma ngabe ngihlukanisa itigaba letimbili kungukuthi la kuhlukana khona kungenamntwana vele ngingadelete inombolo lomunye kungabi nasidingeko sekubuya into okhulumisana kepha la kunemntwana khona lapho kusuke kunempilo lekumele nichube ulapha kungako ke ngesilumbi baye bakubite bathi co-parenting lekubese kuyachamuka ke lapho kutsenini khona labantu laba besekho ndzawonye kodwa sebakhulisa nangumntwana lapha makhe basesekanye kanye basengahlukani le kumcoka ke kungukuthi uma ngabe kufika lapho kuhlukaneni kuye kube mcoka lokuthi babe laba lababili bakhombise kuba matured bahlale phansi bavumelane ukuthi sesehlukene thina kodwa naku lokusihlanganisako ke sichube kanjani simnakekele lo mntwana ngobe kunebungoti lobungaba khona ngobe info leba khona uyukhanze ukuthi kule kungeda nje kule ngcingwana la iveta kombhokana lokho ukuthi lo mntali utikhanza ayitibita nge-single parents ngenxa yokuthi vele so utama ukutikhatha kulolo munye kulesinye isikhathi ukhanza ukuthi kungilolo munye futhi naye kuyendeka tikhathe ngale ukuthi angafuni lokuthi abe ingcenye yempilo yalo mfana. Esikhathi lesinye nje sike sakubona kuyendeka ukuthi ngoba sewehlulo munye sohlukene nalomunye kumbe nabo babeke kuyendeka ikakhulu ukhanze ukuthi ngoba sengihlukene nalo makwalo mfana so ganebani ngengisamondla ke lo mfana lesamdala sinaye asalama amondla phela labantu lasanabo ngoba mangithenga lokudla mina utahamba yokudla nale yandvosa le yale tabu yekudla uyukhanze tibe dinyende tenkulumo leto mangabe usalungisa tiza bade kondla kwemfana so siye sithi
asibuyeni kubantu labadala labo badala laba abaconze ukuthi manje abasakhulumela inkulumo ukuthi kumele bagcine bambathisene ingubo keje abakhuluma inkulumo yomphumela wekumbatha kwabo ingubo naloyo muntu ukuze kube nalomntwana lo so sithi ababuyeke ditsinga ukuthi emfana kube nekukhulumisana kungako ke siye sibakhuthathe ukuthi kunekwe ukuthi ungafika lapho khona uthi sewugodla umntwana kulomunye nobe wena sothi hayi ngeke ngisondla mina mangabe ningavumelani akube khona phela abantu bonisako kungako even sinabo sonhlala kahle laba bese ke sebabuya bayangenelela lapho siye sithi ke nalona mtali lona sahlana lo mfana akangasho ukuthi wena ngoba umondla umfana ngeke ube neaccess yemfana sithi ke noma abawunenkinga ukuthi akamondli bosonhlala kahle bakhona bathi akusita bakubambisa kanjalo yeah no kuyevakala njengamandla siyabonga kakhulu Maswati Amahle sikhuluma ke naye indzaba nayi lapho khona ke umtali munye agcina ke sekajova umntwana noma ke am-influencer ukuthi angevani nalolo munye komtali ngetizathu letifaka bona bobabili ingathi ke kungumkhuhlane lokhona lana emavikini laphelile besikhuluma ke indzaba letithinza ke ama-suicide letithinza ke ama-substance abuse letithinza ke nabona labo gender based violence ingabe lokhu lesikhuluma namuhla akusiyo yini lenye yetinto letigcina tibange umntwana ukuthi ekukhuleni kwakhe agcine ke ayi-victim yakunye kwaletinto lesitibalako masibuya ke sitawuchubeka nale mibuto lokufaka ekhathi ke dona ke letindzaba ukuthi ekucabaneni kwabantu ababili lo munye kumbutathi I suffered a lot under the hands of this man wangihlukubedla ngendlela yokuthi angifune kumbuka angeke nje aze amkhuluse umntwana nami lo muntu lona he is a monster perhaps nalo leligama lelisetshenziswako yini ke lokungendiwa ngoba phela sekuyam-alienate lo mntwana babu umntwana wahlukubeta wena umntwana akhe akamhlukubetanga sithi akwendiwe njani njengoba phela sivele lona sowuhishekile sitawubuya ke Maswati Amahle ukuthi amathudane sichubeke nale mibuto kude lesinye isikhathi ngaphandle kwalesi aba research bafunze being risky means ukuthi nalokuwa kwayo kulula nathi kufuna senze ukukhicita lokusemndeni Nangiyobeleka bekunalomnye sisi nje satholana lesibhedlela singadani ukuthi sibelekele umuntu munye. Ngingasho ukuthi umntwana ngiyamehlika ngozi. Sathi ngathi umlahla. Mina bengiphila impilo yokuhlala ngigijima ngaso sonke isikhathi ngekuba bede badala. Ngakumva nami ngitolala naye emapayipini kuNkulunkulu tosisiza. Akabuyele emuva kakhulu ngemaciniso. Asukuyanyaza tena. Angithethi into wathi ngimdala akasudlala lo mntwana ngakho Sisehlelweni embili kanye siyanemukela Maswati Amahle sikhuluma ke indzaba yekwehlukanisa ke umntwana nemtali munye ngesizathu sekuthi kumbe nini nobabili nagcina ke ningasaboni ngaliso linye kunaleti izathu mbhokane letenda lokuthi sithi umntwana so alienated noma kumbe so ususiwe enhlitweni nasemehlweni nalo munye umtali esikhathini esiningi kuba ngileti izathu tekucabana kwalaba lababili lo munye ke umtali uba adamant mangasebenzisa igama lesingisi ukuthi ukholelwa kakhulu la ekuthenini vele ngeke lo mntwana nami kusalunga ukuthi ayobonana nambhokane ngenza bheke ukuthi wangihlupha mina noma kumbe kulokunye uyamadi imbhokane uyasebenza kodwa umntwana wakhe akamondli ngesizathu sekuthi mina ngahamba ngachubekela empilweni masingafisa kuyilungisa ngoba phela sithi ingumkhuhlane lento le siyavuma bacabene kumbe wambeka sandla wamenda lokho naloko masingafisa kuyilungisa never mind the reasons laba wa advance singakulungisa njani okay siyabonga John so ezikuyizaba lenkulu nje uba siyiteka bese sithi naleti ingcingwana leti lothola usitibanga lokuthi kube nalese ehlukaniso so uyakwenza ukuthi kuba nalokulimatana lokukhona lapho le bese lo myeni enhlitiyo yakhe seyesinza so mhlambe so bese ke sokwehlisela nakulo nakulomntwana lo sokukhona so kuyinto lesisemkhankasweni ukuthi ingathi iyalungiseka kungako nje sinalo hlelo loludako
So kodwa uma nangabe sesifike lapho kuleso sigaba leso mhlambe kulokusebenza kwethu ngala ka mental health siyaye sikweduse kakhulu noma sikuphakamise lokuthi kuyadzingeka lokuthi kulolo limele aye kuyofuna lusido ukuthi elapheke emoyeni nasengqondweni. Siyaye sikubide ngesilumbi sithi i-counselling. Manje uyakhanze ukuthi thina nje njengemaswati nangebuve bethu lengingathi mhlambe culturally kuye kube into leti singakhona ukuthi sisukumela etulu masinyane ngethi izathu ke leti khona ukuthi hayi mhlawumbe ngitobekisa nje ku culture yethu akusi into lela engadini lesikhuliswe ngayo ukuthi uyathi sengihamba ngiyokhuluma lapha ngetinto leti ngangiphathi kahle noma ngetinto leti ngangendi ukuthi ngibe ngumuntu lophilile ikakhulu ngala kubobabe kanti ngala kubomake kibo kuye kube malula nje lokuthi ahle akhulukhuluma ahle akhala kuyamsita kanti thina ngala culturally sinaloko ukuthi hana ngifuna ngazi leti into ngiyadibamba ngiyadilwela kanti ngila khona sekungathi kuyangilimata. So iyadzingeka leyo counselling ukuthi sikhona ukuhelisha kuze sitokhona manje kubuya sesiphilile holistically sesitonakekela nakulokhona ngoba just like uyibekile nje Mr Phiriso lokuthi kufuna ukuthi sihambe sifinyelele esigabeni la khona sesibeka eceleni ema-biases lesinawo noma sesibeka eceleni ingqondo lesinato lesita nato ngalokulimala sesikhathalela nakule sekukhona lesekuluhlumela lesekufuna usinabo mhlambe nako kube lo mhlambe lesekufana sikube ngomlibalo yaphambili lophilile. So iyadzingeka kakhulu ke leyo counselling. Also dikhona tingoni mhlambe tingoni tete kusita ikakhulu nje luhlangothi lwa mhlambe lokalphini landvunankulu ka DPM la kukhona lama social workers nakuletinye inhlangano akhona lama social workers lawa latothola ukuthi if nangabe sengifike khona bayakhona ukuthi bangiside nangabe sho senginetinkinga ukuthi kanti umntwana akasupporteke kahle banalo lusito lokuthi but akhona ukuthi mhlambe basihlanganise noma banihlanganise kukhona ukutholakala likhapha lokuthi umntwana usida kanjani. Yes Ndlangamandla angilenza balena akufuna siteke ngathi asiphili la emhlabeni asiphili la kule live letinye letinkinga letikhona leti alienate labantwana siyadada ukuthi bangwa yini umuntu ugcina kubamba licingo ngalesikhathi bamtshela ukuthi uyathi sengishiwe emalanga atalwe lo mfana bathi mabamshayela noma baya kuyomhlola akafuni nje nekuvela nje bebamtshela ukuthi manje sengithole isisu la kulokudlalisana kwethu. So ubalekile ke so alienate lo mntwana lokho but awukhala labo sisi bathi siyaniva Phirezi niyayikhuluma mine lo wami umntwana hayi ukuthi angifuna ekubakibo wa alienate ngilo baba wakhe ngalethi izathu lengisho ngathi nje mangithi ngiyamshayela noma masihlele endlini ngiyamtshela kwaba kumgcina kwami sithina mathotseni ngoba phela sitolungisa yona lenza bale ukuthi so alienated lo mntwana lo wesifazane kude la kasifake khona sandla and lo mkhuba loyo ngiwona mkhuba angazi ukuthi ke uhamba embili kakhulu ngiyawuva lo wekucabana info lekhona baka social welfare nama psychologists angabambisa kulolu hlangothi lolu kunanaba nje labasehlathini labathi mabatshelwa ngemntwana nje abafune kuva kodwa lenfo leyo ingiyona leseyiphinze alienate lo mntwana noma leseyiphinze iquestion lo mntwana la kulo baba wakhe. Siyabonga kakhulu John uqinisile kakhulu lapho inkinga lesinayo eSwatini le sitama ngathi tonke sithi inhlangano ngemphasamene engage letehlukahlukene sikusebenza ngokukhandla ekutseneni sibuye isetinhlelo letakwenda lokho ukuthi sakhulise emajaha sakhuluma nabo babe kube nekuphendvuka kuleyo ngcingwana leyo ngoba yingcingwana lekhona impela uyukhanze ke John ukuthi esikhathini lesinyenti lokwendekalako siye sikukhuthe futhi emajaheni ngokuthi ukhanze ukuthi sathi jabulisa ngetelichansi nalo muntu le kumbe inhloso yakhe kungesiyo ukuthi ngingafisa ukuthi ngibe nemfana naye siye sikhuthade lokho ukuthi asiqilikele ukuthi siyasebenzisa tinzathu kuphela uma benivumelana nje ukuthi niyajabulisa abe ukuthi kuphelele ukujabulisaneni kungacifiki lapho khona kugcina sekusala umfana siye sikukhuthe lokho ngoba esikhathini esiningi ukuthi uma uxoxisana nemajaha
akutshele ukuthi hayi mina ukuze ngive kuneliseka ukuthi bengilele nazibani kumele sibe singasebenzisa ijazi lemkhwenyana kanti kungilapho khona ukuthi khanza sekunale ngode ukuthi sekunalabantwana lesingabadzingi ukhanza ukuthi kulokunye futhi ke sekuba naloko kugula lokho bese khanza ukuthi sewugcina uyakuthola ngaleyo ndlela ke letinkinga leti khona lesethemba ukuthi ngaleti ingcoco lesiba nade emimangweni lamasango lesihambe siwavula siwaxoxisana nemajaha kuba khona kuphendvuka siyawabona namuhla lamanye lamajaha lese sikhuluma ixoxisene nawo lapha aba ingcenye yempilo yalomfana sukela ngesikhathi asamethwele lo makwakhe ukhanza ukuthi ijaha likhona nobe sekuyiwe esibhedlela kuyokalwa sisu lijaha linalo liba kho ingcenye ukuthi kumbe manje usithuba litholile siyaleyana esibhedlela ngobe lobukhona lokuthi kumbe John vele kudzinga sivete kahle maswatini ayiconze kahle lokho ukuthi lobukhona walobabe abucale ngesikhathi lomntali sekatele lomntwana sekatelwe kucala ngesikhathi aseselasweni so le alienation process kuyivika kungadzinga sicale kuyivika during pregnancy ukuthi labo babe abe ingcenye abe khona lampilweni ukuthi okay usithwele umntwana nethu manje kuyiwe esibhedlela kwentiwa ini ngobe lokucala kuphila ngaphandle ukuthi nje baka pregnant wena ube pregnant yonke lo 9 months wangabi khona kutaba lula lokuthi noba sabelekiwe lo mntwana loyo ibe lula nje ukuthi utawubohla inyama yalo uvumbuka siyabonga kakhulu Ndlangamandla ngifisana abhlungu lenzaba lena kutangathi sesikhuluma ngoba sithole ema-academic terminologies kuyichaza bengathi hayi sebayikhuluma ngoba bayibona incwadzini lento yenteka ikhona mbamba labo dzadzewethu bayahlupheka bayavuka nalabantwana and ngiyafuna Mpokane wena njengomuntu osebenza ngekweluleka ngengcondvo kuna info lokucetha kwethinza Ndlangamandla ukuthi bantu bakuma relationships bayangena kulama relationships labanye futhi bangena knowing very well ukuthi akamdzingi umntwana nalo muntu wesifazane kuna nayi i-sector in our society yabantu abadvuna lesebenzisana ligama lekuthi siyabambana nalo muntu wesifazane kulokubambana kwabo but le conversation ekuba nemntwana ayikho ngiyafisa lokho ukuthi ngoba siletile anyalo sizama kuyilungisa nalaba labathi bona bayabambana noma ngiyambamba lo Cherry basebenzisa lelo gama lelo ngiyambamba athi angathola sisu athi mina bengimbamba kuphela nje ngangifuna kumbamba ngathi yena ukuthi beka ngavikela ingane and most of the time nale responsibility yama contraceptives noma ye family ye prevention ishiwa ngala kulabantu besifazane ukuthi bekangadini yena ukuthi manje sowuthudane kutaba njani but as a mental health professional ngiyafisa lokho ukuthi lokusihletila ngoba sikhuluma nemaswati kunabantu abahleli kuma sofas nakuma sitting rooms nyalo labayilalelako lenveke ukuthi labanye balabantwana baphuma la kulomphumela ukubambana bese bathi bangadalwa kusuka letinkulumo kusuka loluthuli bacabane ba-alienate labantwana we need to shape the minds of lamaswati especially labantu abadvuna labagijimisa kakhulu lokuthi chaza ngalabantu besifazane kanti kutawuphuma abantwana labangeke basakhona ukuthatha responsibility. What can we say to men who still think like that, who look at a woman and say ngiyambamba without taking the necessary precautions to make sure ukuthi akuphuma umntwana? Okay, so siyabonga kakhulu John, but before ngifike lapho bengicela kucala la kancane lokuthi kulesikhathi salomuhla sesinenkinga lenkulu mhlambe kumbe ngidazi kuyingcinamba ngoba sekwengcile ukuthi kuba inkinga lo, so kuyingcinamba yokuthi now ezilive noma ezibantu nje labaphilako sesabade ema-family units la compact noma imindeni nje lesimeme lecinile nje just like lesa sikhathi lesa sayidolo nyalo ifamily sekwabade mhlambe lena akusiyo i-issue yalamhla kuze hana lamhla sekwentekani lamhla setithelo noma setichamo tento lechamuka ngemuva nathi kithi kubatali bethu because nathi sidele kulama setup la fana nala and nabo badele kulama setup la fana nala lento lesho say intergenerational. So lama strong family units beka khona lokuthi atokhona ukuthi akhulise labantwana laba basimame ngendlela yakhona ukuthi bakhona sibaye abantu usasa laba tokhona ukuthi bengcaye
eveni ngiyacabanga ukuthi eMaswati atawungivana ngisho kanjalo abantu khona ukuthi bengcaye eveni bakhulwe nabo baphinze badlule kuze badala lesinye isitukulwane futhi lesitawukhona ukuthi sibe upright noma sikhona ukuthi kuphila ngendlela lefana mayinyalo sesabate lokho and ke kwanza lama single parent households and kwanza nale parental alienation kwanza letinto leti nyalo vele seku kansi ngiva ngathi as a mental health professional ngilala la icala khona like we no longer have structures in lesesimile ngicela nje ukuhlaba ilwimi sitoyi utongilekelela entunga singakulungisa njani I think uthinta info lekhona mbamba makangakagcini lama family units shothi labantwana vele sibakhulisa lide ngiyabona kumbe kuse phephelanini la kuvele khona ukuthi 10,000 teenagers fall pregnant in 24 months lokho kuchaza lokho ukuthi sekude lemigogodla lamakhaya labantwana sebadala abantwana bathi abakhulisa njani ke labantwana ngoba already sesikhuluma ngebantwana labangu more than 10,000 aba alienated la because badelwe abantwana labangadi ukuthi umntwana kufanele bamkhulise njani but what can we do to restore the family unit lengiyona engaba mgogodla ukukhulisa nje umuntu lo tathi mase kakhulile atale umuntu lekathi naye ukuthi utamkhulisa njani siyabonga kakhulu Mr Perez lapho lana yingcingwana le ukuthi simaswati bekungaba ukulusito ekuthenini sibuke le ndlela kumbe lebe siyenda ngalo lisango neligoma la itolo hayi kwekuthi sithi asale kuyoba naleli sango lekhaya ngobe emakhaya encumi labanye sekede labantu labadzala mane besingayithatha le sendele tikubeke semangweni lapho khona khaza ukuthi lebo gogo centers emiphakathi etindlunkulu kube khona indlela nobe namaholo la khona nala umasonto la khona ngemango kube khona letindlela ukuthi babuyise labantwana babe khona bakhona lokufundza letimfundiso nje lempilo yakuthi likhaya liyini ngoba indvo lesekhona namuhla sekude nalamakhaya sesinetindlu nalapho ukhaya kumbe lapho khona batali bakhona babe ubuya nemsebenzi wala buya nawe emsebenzini utofuca utawufusha seselakhaya ukhanza ke ukuthi sekude ngema weekend sibadali simenyiwe emaphathini umngane ethu una birthday ne 60 years birthday yemngane nami lesesiguge naye nagogo alakhaya uyakhona so kucikiciki nje lamakhaya kude lempilo ukuthi lokusho nje ukuthi ngalama official enqase nje ntunga kuthi ngemaswati sekade ihlole lokuthi ala kulahleke phi ngoba kuyabonakala lo ukuthi shothi khona la ilahleke khona manje ngathi asiyikhulumi leyo ukuthi siyadibona into ukuthi ngazi ukuthi kukhona la sesilahle khona emihambeni lebeyikhona idolo le yente lokuthi kumbe thina sikhula nje namuhla sithi uyada kusiko lokhu ngalokuthi sikhuliseke ngendlela kumbe lengiyo sitawugunya bathe amaswati lamahle sitawubuya ke siqhubeka nalo hlelo sikhuluma ngenza by parental alienation ukuthi batali bese bajovana ngekuthi umntwana munye angakhona ukumbona kodwa ke kunalethi nyeke izathu letiqhamuka ke emuva sitaqhubeka ke nalo ke lihlelo ukuthi emathudane Fumanas asashone kude lo dawade kuthula la ngamanyatha ngiyaqolisa mle ngeke uphalo kulezama ukubalekela uthi singumndeni simunye sivale kwazana sonke yini lamanyana lawa wena uyaphila kahle la angeke uyimele lempilo ufuna kuyisusa utawushaka kabuhlungu What the hell is going on? Come on, Adina. Don't touch me. What is she doing here? angicabanga sinecabanga sesile lepole angesabi mina kukhula sitagcina sibonela stage enyalo. Hi, sweetie. Unjani? I'm pissed. Get ready, Eswatini. The Battle of Brains is back on your screens. The Maban Municipality Council Spelling Bee is back live on Eswatini television. Please spell the word
Fairness. 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 Witness the spelling mastery, creativity, and determination of our youth as they compete for the top prize. Please spell the word rebellious. 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 Don't miss it every Tuesday at 5 p.m. starting this July on Eswatini TV. Sisahlelweni embili kanye sikhulumisa ke naye indzaba iMaswati amahle ukuthi umntwana akhule batali bakhe bobabili basaphila kodwa kunemntali munye lekangasamboni zanhlobo nje ngetinvo lekafakwa tona ngilomunye ke umntali noma ngetinvo letendiwa ke ngilomunye ke umntali ibhlungu kakhulu ngicetha ke xoxa nalamajala ngiveta indzaba ye moral uprightness noma ke ye moral decay lokuthi kumbeke lenye indvo lesihluphako ngiyona lendvo leyo njengoba sibekisile masiya ke Kevin ukuthi imibiko lesiyibonako kulamalanga ikhuluma ngokuthi kunabantwana bemantombazana labangetinkulungwane letilishumi in the past 24 months lasebabe nebantwana kuphi lokudiphatha kwayitolo empokane lobe kukwenta umntwana ukuthi atati lokuthi ngiyintombi ngikufanele ngitiphathe kahle sibaya sababe lesi naleli jafu futhi nalo bekufuna ukuthi likwati lokho ukuthi uyathi kuleli veleli kungumhlolo ukuthi nje ungatholakala so ungibabe wena ungumfanyana noma kumbe ungakalungeli ukuthi ungamthatha lo mntwana ebantfu kadzeni lento yekujuma beyikhonela budlelwane lobucinile emkhathisini walabala ababili nokuthi kumbe la khaya sale bati lokuthi mbokane kumbe sekukhona umuntu lekahlekisana naye lekungenteka kumbe emalangeni mabili mathathu kugcina kukhulunywa indzaba yokuthathana bekungiloko kodwa nje nyalo lokuthi angade mangidakubeka kahle yini kungahedleki lokuthi sekulula lokulalela etulu ukuthi nje kuyalalwa sinoma kanjani which is why lo 10,000 ukhulumisa lokho namuhla indzaba ye moral decay iyahambisana yini noma indzaba ye moral uprightness iyahambisana yini ne state of mind semuntu nini leningema mental health professionals ukuthi kumbe masingayikhuluma namuhla ukuthi umuntu sekatibuka lokho ukuthi ngenda lokungiko yini mangenda nje angoni yini mangenda nje you know can you counsel me to say Mr Perez uyabona yini ukuthi labantwana sebangi 17 manje ngidibona ngibuya endleleni noma kumbe ukuthi sengendele bucala tsite lobungahambelani nemigomo nencubo yemango lengiphila kiwo okay siyama kakhulu Mr Perez uteka yona sibili as a society nyalo sesinalomkhuhlane wekuthi like le moral uprightness noma le moral decay sayikakhulu in such a way that semnengi lo moya loqhamukile waqhamuka ngaphandle ikakhulu wa infiltrator lokhu besingiko noma wafika wato dunga lokhu bese singiko la ngekhathi mina imimoya lekhona lokhuza sesaphila nje esikhatsini sabo social media futhi kakhulu so sekunengi lesi mhlambe lesisiba exposed kiko nala etingcingweni ungaba ngumntali ube nekucabanga ukuthi hayi nani umntwana usendlini noma uyadadisha noma wento wekuthi kanti the moment yokuthi sengim expose la kulolu cingo noma sengim expose la kule internet yes iyatolikelwa ukuthi ingaba inhle ingaba yibi but lobubi ngathi sengibo lobu dominate kakhulu so mina ngicabanga ukuthi hayi nani ula kulolu cingo kanti so exposed etintweni leti mhlambe lesingathi setingetulu kwemandla because la so exposed emhlabeni wonke hayi la endlini noma la kubo kuphela hayi futhi na 7 leSwatini kuphela emhlabeni wonke nje jikelele so mhlambe so expose kuleto tinto leto so like sesinaleyo inkinga leyo lenkhulu le mhlambe kuyahambelana futhi ukuthi ingqondo yomuntu isebenza kanjani so like the more because lokuzala mhlambe ngala ka mental health umuntu siyayisimbuke holistically so kunana kulesikubita nge-biopsychosocial model kufuna lo muntu simbuke biologically noma siqu sakhe kufuna lo muntu simbuke futhi psychological ngendlela la mhlambe i-mental health yakhe indlela la kucabanga ngayo futhi simbuke socially so uyakhanze ukuthi ke kuleti ingcingwana lesinado uyakhanze ukuthi lo muntu simbuka nganhlanye kuphela kanti siyawakhohla lama
lokho zangasilama akhule aceka kuleti inhlangothi kuyaceka kuleti inhlangothi because thina sibukela ukuthi naku mhlawumbe sifocus ekhona so la kungako siyayidzinga le awareness ukuthi sikhona kufaka tonke letinto leti tibuye lo muntu abukeke kuto tonke leto tingone la kukulungisa endlangamandla singenda njani ngoba phela ngeke nje siphele kuyikhomba lento sithi hey uyathi kunana inkinga la even sithandzela lokho ukuthi kuthi khuluma kuma platforms la njengalawa sibe nale nkolelo ukuthi kufika kumbethe indlebeni letitsite dala batsala kule live yinto lefuna kulungiswa le ukuthi bantwana batale bantwana ukuthi bantu labadzala batalise bantwana uyabona ukuthi bantu batale bantwana bese abasevani sethembe ukuthi le level sitawuthi masibala ipopulation sithi kuna 1.2 million people but kunebantu laba ngawuthini bakhona but abekho kule live ukuthi balimala labantu kumbe bangumthwalo kule live in terms of criminal records in terms of psychological dysfunctions and so on and so forth lokusho ukuthi we cannot keep on reproducing labantwana because lo lokwende laba babangiloko sho ukuthi kusesekhona nale phasi kusukuma noma kukhula nalabanye siyafuna ukuthi masiyikhuluma siyikhomba lento sibe nako lokho ukuthi kumbe sithi eveni kumbe lokunye lebe kungasisita ngunaku nanaku angadi wakho umcondo uthini siyabonga kakhulu Mr Perez ngicabanga ukuthi indlela yokulungisa leyo kwecala nje ukuthi ma stakeholders ethu nobe litiko letemfundo nema stakeholders la elitiko kungaba indlela yokucala kuqinisa lamasango nemaguma ukuthi la etikolweni kube khona lama clubs abe manyende lapho khona abantwana bafundiswa letimilo ngaphandle nje kwaloko la ukufundza letifundo ukuthi vele uthola ukuthi abesifundiso kodwa akayifunze nalempilo asase la ngekhathi esikole ngoba esikhathini esinyenti sekuvelile ukuthi simaswati lemakhaya sekude kahle lesindlela ukuthi le mdla impilo lesebebhizi ngayo ukuthi singasithwala isikhathi ukuthi siphlale phansi kube naligumana lisango lamanye emakhaya sekude labantu laba abangaba badzala ngaleyo ndlela leyo ngoba kwabona sibheke ukuthi ngabe bakhulisa abantwana nawo badzinga ukukhuliswa kwabona njengoba sesivedile tinombolo etiveta ukuthi la kubatali sekungene nebantwana laba sebancane ukuthi nabo sebabatali phindze futhi lesikudzinga njengelive kungukuthi nalemimangweni tibe tinyenti letifundo ngobe kunanayi isifundo lesiye sisibite ngese-factualization lapho khona sithi lo muntu indlela atemukela ngayo so le ndlela akhula ngayo uma benje umntwana ukhule lo munye umntala alienated sekwakheke ibreed manje lesho ukuthi yemfana lokuchwala ehlangothi ngoba inhlangothi sitakhe temfana badala bakhe bobabili so lo uma bese kumfana lokuchwala ehlangothi lo mfana oyebuzaleni noma ngathi akangena ebudlelwaneni angeke akholelwe ukuthi kumele ngibe relationship nalomunye umuntu utaba khona nje kuye yena ukuthi vele mina ngakhula kunemntala emunye so nalo wami utakhula kunemntala emunye kungani ngobe le ndlela sekwenteke ngaye kuye kukhula kwakhe sofisa nemfana kakhule kanjalo hayi ngobe kuthi kumbe kunalesizathu lesicinile yini kungukuthi nje yena ukubone kuyindlela yekukhula kuyevakala ndlangamandla siyabonga kakhulu siloku siyithinzile lendzaba njengoba ngivetela kudlangama asithinzele nje ukuthi sikhanuka kuyikhulumisa kutalihlupa ngani live mangabe bataba banengi labantwana njengoba sibekisa ngana 10,000 walama teenagers lotawukhanza ukuthi asesithi nje 90% 95% wa labo bantwana mabataba alienated mabatawukhula labo bang 10,000 on top of another 20 30 40 50,000 labe bavele bakhona ngikuphi la kutalimata khona live lokho ukuthi sibe nabantwana laba be alienated from ema parents abo. Okay so if sihleli sibuka ngala John sibuka umonakalo lomkhulu lokhona nalodako nasisaqhuba letingqongqo la babendla ngamandla uthinze indzaba yendvukuthelo noma ye-anger because lo mfana nakakhula phasa lawo ma-conditions lawo ukuze ukhula anendvukuthelo yalokujova athukuthelele lo mtalo wakhe angagcini ngekuthukuthelela lo mtalo wakhe lo lasuswa kuye ebusweni bakhe atithukuthelele nana naye ngoba kusho ukuthi yena nakatibuka utibona angu-half walokhu lebekushiwo ngalomtali lo lebekusitiwe hayi nani wena ungayi kuloyo because sitawukhumbula noma nje sekuchaza nje scientifically kunema-chromosomes kuthi as a human being noma lo mfana as mhlambe lo mfana lo akhona kunengcenye
let's say ite mhlambe lesingathi ing 50% yenina kuna 50% futhi weyisa lokusho ukuthi if lo mntwana simhlakada kaso yena utawuba nalokuthi mina ingcene yami lenye lenkulu usho ukuthi ingilokho so ukhula analeyo nto ukuthela ezike kulo 10,000 nje mhlambe sibekise ngayo ezikukhulela abantwana laba labanalento ukuthela kungakho sitawubona kwanza bucala even like mhlambe kulamalanga nje sikhuluma ngama violent crimes akusasinje ukuthi baya shoplifter mhlambe nyalo sikhuluma ngama killings nyalo sikhuluma ngama deaths sikhuluma ngabo physical abuse GBV laba la kulama relationships abakamani labantu baba kanje khona lele lokuza khona lo mnyombo lento la isuka khona so ngale ngqoqo leti like sidama kungathi sithola lo mnyombo so sikhulisa angry children sikhulisa abantwana labatawuba incarcerated la kuma correctional facilities because nasingaya siyobuka nje khona lapha kuma correctional facilities baningi labantu abathola ukuthi baseseyinsha if now ngathi uhlala nayi phasa akuvetela into letifana nale siyabonga kakhulu kune conversation letawuchubeka just briefly kumbe maswati angayilandzela on Facebook kumbe namanye angafisa kuda so kule conversation letawuhlanganisa labangafisa kutoyingenela lawo ma conversations lafana nana lesikhulumako namuhla okay siyabonga kakhulu John kunetingqoqo lesitihlanganisile ditaba mhla ka 23 August kule nyanga lesikiyo ya August ditobatila eMbabane library exhibition la khona sibe sixoxisana ngalendzaba letikabandi kune line up ke ama speakers la mhlambe lesitenabo lama professionals la sebenza dona letindzaba sinanje social worker lo watiwa kakhulu even la kaNgwane lo sebenza ePhinini la kaNdunankulu so sitabe sinaye futhi ke Mr Nhlangamandla sitabe futhi sinemlomdzala loku Reverend Dr JV Mazibuko lo tasibambisa naye ukuthi simhlame sesithi sesitudi khulumisa nje letindzaba sibukete tonke tingone so singa extenda leyo invitation emaswatini ukuthi sesitudi khulumisa letindzaba letisibukana afake nemicondvo wawo nana ya nawo afake nemicondvo wawo sibukisana ngoba la sitofuna indlela leya phambili sonke kanye kuyevakala Mpokane siyabonga kakhulu sifakana amandla chubekane nitisebente letindzaba ngamandla siyabonga kakhulu sethemba ukuthi ngoba uphasi kwenhlangano lesambulelo saletinye tinhlangano nitayikhulumisa lendzaba siyisebente even at community level emaswati atawukhona kumbe ukuthi lawo lesitawukhona kwakhipha kuletinkinga live lenkosi litawakha siyabonga kakhulu kusivakashela ehlelweni siyabonga kakhulu sifika ke maphethelweni nalo ke lihlelo maswati lamahle singayiteka ke lendzaba lena ilize ke liyoshona ke lilanga futhi ngiyayifisa ke vele nekuyiva ngabo ke botsathe nawo ke bantu abathuna ngathi bebangake sebayikhulumise nekuthi ke ingabe singayilungisa ke kanjani kodwa nje lokukhulu lokuvelile kulolu namuhla ukuthi maye kungaba kuhle ukuthi sitame ngato tonke indlela tekuqinisa ema families la khona eSwatini ingasiphukeli imindeni ngoba ngilapho khona abafana sitabe khutha khona sitabagatsa khona sitababonisa khona batathi mabakhula babe bandvu lokho kukhulu kakhulu maswati amahle siyethemba nje ukuthi ngandlela thito lovako utawenda ke yakakhe ke irole lapho akhona khona ukuthi lami likhaya ngiyafisa ukuthi likhiphe abantwana labatabe baqinile kuze ukuthi nalabo babe nebantwana labantu abakhulisela emakhaya libito lami ngeJohn ngakaPhirezi Sibongo Jehova kasigcine ngamunye sibonane ngalokho siphilile nisale kahle